wonum semu musanse empanfo na kan se kobanse bia etirente ya kotodwe se obenya chahye pa de dabi nya de ebesi ne wo chena kan ti kopem se bia NDC amenyokuo no emu bedwo de nya de a yensu ebeja aka esanse wo nyina kan bi no man no ne nchichire ye ekwa nanimu ne timfo be hye no so a sa ayi ensachire we ba ye ne titiri pa ne asoasefo NDC ne fa na wa asoase no hwe a be hwa de the day ye niabre ko ye ntiase na muntaka de wo ye de na waje akonye na firi nsam se empretwa hene pani se de wo si twempre e wa NDC fo di mo Ghana mra hye bedwafie pa de wo montiase ma muntaka ensi fom da emeduru ba bi krampo no wo se wo ma NDC amenyoko no panifo no enafu abesanson so wo besan de akonye na wo mahwai e de afiri muntaka ne to no wo besan de na de ma ne sanse wo hwa akonye no se bo nsa kwabra ne na ne to no sinsen wiem etienu ase wo me so wo me de krata ko asantemantema sei NDC fo no wonu ma catch regional office wo mu duru wonu ma ye hu de si ye na bi mu hye ka koba eye dede ni ade ase kopim se o mesande mu ntaka oba betwa mpre ni pa de nya de o bete sente eduru ba bi kro bi mu krase ene amenyoko no ma nya ya wonu beto skirt and blouse so se de ndien na o ma to oba de atia obi oba beda NDC fo anem se bia ayi flag barrier ni ade a na eba ye no na mpanifo se da bi enura asemu no mo yoye ti o ma dama de ache ne se bi bebre na kwakwada sumie so ena mpanifo se sumie so na ma adwene enti ayiwe no aye concern NDC members a wo mo ewa so ase wo mo se da bi mpanifo na kan se putogum eni hwegum kwanse kro ye mu o ena da nyina betima kwa kogu enti koba se bia wo mo se muntaka mfuro na bia agbojamra da bi eso wo mo san dwunu hu biem se NDC no se NDC party ne begina brand nti ena wo mo nyina eso party nti sabre de asamanfo bi wono mu a wo mo bo atom yem kakra se de no om ye no wo ma twa san omo betimi ahwe no om do machita amapa de ama ye NDC amenyuko ni titiri pa no ene nyame atoma 2024 abato betimi abaso ne sense wo mo nyina ka bomu a ena konya kase no wonu mo beje de free MPP amenyuko ni nsemu opani a wo gina sa concern youth of eya asoase NDC fo nyina na mu no eye Umar Harris woni some drop for kasa no yentie bi anamo a minority members ni bi eni kokos ni take no enkame akoye se eya ebo apayo ama mpenifo a mudi sa nhye we bae ya nhweni ya mpenifo a yedi kan yi o emu aha yetina ye de as party people ye be congratulate you because ye de ejidi se ya confirm wo mu bibie ni wa betimi asesa sa dibre no enye ye de na emom se ebe ko 2024 na omo aye ye to abayi omo se omo betimi aboa ya ma ya ge 2 million free MPP for nsem no so omo gi nhye nhye ye we ni nsesa ye we ene eboboa ya ma nsa timi aka sa butaye na ene ye som as party people ena de yeka biom ni se e wo se mpanifo no eche commitment to de bia enye de wo pe nyankopon atwerato ho ade a esi yi na nka nyankopon anhyehyɛ se ebeba mu a anka de abida anka ememu da as Muslims you believe say in all matters ye de aseda e de ma otwe di ampo nyankopon na your conduct ene no ene be kire ochina ye party ni so betimi ayamaye enti mpanifo a ene nsesa na affect yo no ye sere o ye pa o ma chew ultimate goal ahead enemy buta airport ni say yen sabetimi aka power come 2024 jo enti abusafo wey eye Umar Harris wono ena ne duensam trofo hyemu e ba so NDC fo ne ma no ne fa bi e waso ase bi mo ene nsam trofo hye a wojunom nyina na mu a wakasa ye de mo mti do mo nyina hwa ni mu ni se obi a ensu betimi de o machi time pa ede ma mpanifo foforo sabre ya bo mu din se o mo emedi NDC fo anemu e wo Ghana mrahye bedwafie NDC nsem ya yankopie mo